Se učiš francosko? Parlez-vous français? Oui, oui. Ma ne vse. Oui, je me plaît beaucoup. To ima tudi. C'est perdu, me plaît beaucoup. Tu na glas. Kaj pomeni? Oui, je me plaît beaucoup. Zelo. Da, zelo mi je všeč. Ma ne. Veš, s kom sem v Franciji? Ne. Je suis de mon ami Milas. Kako si naročil pivo? Tu bil blond. In koliko nismo vedeli, kaj je blond, kaj je rekel blond comme moi. Ja, ja. In ti si razumel, da si malo munjen. Malo mona, ja. In kako se reče, kako se naroči po francosko pivo? Kako se sem povedal? Du bil blond. Ok. Oui, oui. Oui, oui. Arriva. Arriva. Zdaj bomo počakali, da pretočejo vodo iz kanala, Ja. da bo šla ladja navzdol dol v ta kanal. Bon voyage! Merci! Vrata se zapirajo, zvane kolo in greva proti jugu, kakor babica. Greva do Valerca, kjer je jutri začetek Turce, Pariz, Roubaix.
tako. Paris-Roubaix na velodromu u Roubaixu. Wow! Tu je številka Črnega Petra. Pozabili so napisati številko, meni pozabili napisati številko, je venjen sunce. In zdaj to sem Črni Peter. Trese. Dobro trese.
dobil, vsak klub je dobil kamen. Vsi smo dobili 10-kilski kamen, imate v kamen. Ne vem. Še nekaj imate v kamen, ki bo snimljeno. Ta zadnje te ne. Het volgendkanaaltje aan de rechterzijde is dan een verbindingskanaal naar de zee. En de zee die bevindt zich ongeveer op de typical European steppenlandschap. You can find them also in the other locations. Here is het de kolesarske volgezicht van het berg. Dat deze berg wordt beschouwd als een van de mooiste van de stad. De Bongousses maintenant le clocher de Sainte-Anne. Vous voyez maintenant la tour de 122 mètres d'hauteur de Notre-Dame. Cette tour fut construite entièrement en briques. L'église contient aussi du art intéressant, comme le Madone avec l'enfant de Michel-Ange. Se peljeva skozi atom, po atomski vezi. Atomska vez, ja. Atomska vez, kam nas pele na 60 metrov gor, nazaj na vrh. Skozi to so pa lukence se vidi. So se lukence. Sva skoraj doma na Plečnikovem tromostovju. Himno že slišiva. Rozbousak nevrakle so se